United Naga Council UNC na hauji sathariba economic blockade ase lona yadaba thabakni haina Manipur High Court na rai thakre. Taramatay suba Manipur Assembly Bikhalgi ani suba tangka ki board khomagi matam ngasi nongtil pung ahom daloisin kre. Amasung Governor Nazma Haptulana lamthadana breast cancer dagi ngakulasi haina paujil puba miyam really masakre. Mayam krumzari adomni ambiri basi impact news ni ay taklamam siam kanan hauzik pungza sipawagi maruba pausing miyam da pizari. High Court of Manipur na United Naga Council UNC na hauzik sathari economic blockade si lona yadaba thabakni haina rai takre. Rayasi Chief Justice R. Prasad and Kotishwar Singh amasung case Novin Singhagi full bench na haukbatang ahumda takibani. Rayasi takibaga lunena GOC 57 Mountain Division da National Highway ani amadi kuntra tareta akanba khongthang lakutnaba state government ki marilenaba district magistrate Singh da thokan ningdaba thodok Singh thokandanaba mi pusilakpa matamda CRPC gi samani phamari salainaba thamada convoy sing taramanga gi kun phawba satnaba amasung potchai pothok posin taunaba khongthang paikhatnaba direction su pikre economic blockade ki matang da high court na tha anirom dagi case asi lakwatuna lakibani high court na takiba rai aduda ahenba security ki company kumudrani thui amasu highway ngak senanaba tharakadabani haina central government su direction piki UNC na makogi political ki apama phangna ba honariba blockade asina miyabu wahan batanatana lamdamasi ki sakot khongthang da chauna khurau thang ba haibadu oire Supreme Court na takiba decision dugi paringda Manipur High Court na su chathari economic blockade asi illegal ni haina rai takibani. Senior Advocate Khaidem Manina UNC ke economic blockade po High Court of Manipur na illegal ni haina lautolapasi UNC bo unlawful organization ni haina lautopata asoba matingam oireka ni haina phongdorakli Uripok Serap Kota pangmisngona bada manina makha taraduna blockade asina miyamda awaba pire state asigi sakut khongthang da khorau thangle haibasi High Court na khangle Supreme Court na blockade pumba illegal ni lautolabasu lamdamasigi oina High Court na lautopa ama Sangbadagi order si Tokibani. UNC na so corn illegal ni haina laut labanina court ki order ikai konabu utpo oina blockade handopa phagani haina so phongdoraki. Unlawful organization ni haina lautok pasidi central government na tawgadabani. Adada state government na recommend tawbi ay tawdrasu ay central government na tawgadabani. Adu tawnana ba hona ba kanda central government na hairi ba kari activities na karamai tawbano haibasi yangnana ba hona ba madigi foundation amadi oigani haidana thamningi tawfam tawkududi akoi government gi authority na tawjaba tare hoje makata ba stern action ban na chingba tawbu khotpa ulo organization oirega na laptop pa thabak chi tawdringai da thuna blockade solution na ba thammanningi Laibak wathok oiriba Sanjit Rabina mihat kamari lenena Matamadugi additional ASP Imphal West Oramba Dr. A.K. Jalajitpu Fananaba Lower Court Amana Rai Takibadungasi High Court Kakre. Case Asiga Marilenna Jalajit ki Council Oriba Supreme Court ki Advocate D.V. Goswamina CBI na Lower Court February Thagitang Taramarit case Makhatana Tijile Haina Pau Piraki Jalajit ki Makaidagi Mang na High Court Court ki Ayaba Laudana Makhatana Tijin Yaroi Amadi Jalajit Pupava Yaroi Haina petition Tabani Justice Kote Surda Thakiba petition aduda kupna khanaraba matungda case makhatana thijinba yaroi amadi Jalajit pu phaba yaroi haina order takibani haina phongdorki. It right to object our submissions, but ultimately the court was convinced. Reason being, a law provide in order to seek the further investigation, you have to seek the further investigation. You have to satisfy the court. Whereas what the CBI has done is, instead of seeking the further investigation, seeking the order of the court, they have simply intimated the court, we have already proceeded for the further investigation into the matter. In this case, investigating agency started the further investigation, saying simply to the court that we are intimating you that we proceeded
in the direction of further investigation, which is not permissible by law. The action which has taken by the CBI absolutely is political motivated, where the material was not there with the CBI, merely because one of the accused person had made a statement to the media. You cannot proceed in that direction. Taramasi suba Manipur Assembly Mikhalgi ani suba tangka ki bot khomagi matam ngasi noktil pung ahum da losin kre aroiba pungpham phawada political party singna lusingba sing mirep singna angama thakta voters singi pungning singsinna bahotnaki tangka asigi laliba bot laliba yimsa kaisha namita thadagadabani tangka asida nupi bot lak marirom yauna punna bot lak taretka listing humdrani pan henbana mirep mufdrani pan gi marai lepkani Manipur Assembly Mikhalgi ani suba tangka ki mikhalasi asida district taragi constituency Kunithoida bot thadanagani haiba district singadudi Thaubal Jiribam Tengnopal Sandil Ukhrul Senapati Kaksing Tamelong Nungba amadi Kamjongne Maragasi thasgi nipan yum sakasha namita bot thadanagadoriba asi ningthina amasung mai pakna pangthopa ngamnabagi damakta singi district singi manung hanjina leba mafam singda mathau tawgadaba polling personnel sing magi polling station dagi sanaba hawkri hairi Election Commission of India ECI na thokiba notification amagi matung ina lakliba March 3 amasung nipanda kanagomba political mirep organization natraga mioi amatana print media singda mikhalga marilenaba advertisement amata phongba yaroi haina CEO Manipur office tagi thadoropa cherolamana khangalakli adamapo media certification and monitoring committee MCMC dagi mangjaunana ayaba laukraba advertisement singdadi athingba si leiroi hairi Tamai Assembly constituency amasung nungbada mathau tawgadaba ahanba tangkaki polling personnel singasi Tamelong headquarter dagi thaba hokre Tamai gi oina polling station marfunithoi leibada ngasi thaba hokiba station singadudi 52/1 Makwilong 52/2 Lemta 52/22 Katiang 52/23 Katangam 52/62 Puramni Nungbagi oina 54/39 Sempat Gangte 54/40 Tuipai 54/41 Galian Amadi 54/42 Jongmunni Punna polling personnel Yankhaina Masagi polling station Singda Satpahona Gray Sandil district ki manung hanjin ba polling station kunmari amadi tengnopal ki polling station kunthra taru ki polling personnel amadi security personnel sing Maha Union Government Higher Secondary School ki ground gi thaba hokre lemori ba polling station sing gi polling personnel sing su amadi security sing hayeng makha tana khongsan gani Seragasida Hausida Poma Pamagi Matungina Handagi Lakadoriba Taramadesuma Manipur Assembly Mikalasigi Ani Suba Tanka ki Mikalasigi Damakta duty Taunabagi Damak Lautokra Department Singi employee Kuntramapan duty Laktabagi Damakta suspend Tokrahari District Election Officer Sandilagi Thadora Pasilomagi Matungina High official Singasi Nasi duty Laktabagi Damakta Makogi Matakta disciplinary action proceeding Lokanabagi Damakta Matamkara suspend the Tamli Hasu Hairi How's Makataba Pauda? Ziribam the NEIDP Mirep Oriba, a Sangbam Birian Mikhalga, Marilena political conference Amadi, polling Kuding the Ladiba, workers singing Mipamama, Masi Pangtokre. Masi Pangtoki Mipamadu, a Sangbam Birian Yumda Pangtokibani. Nasigi Mipamadu da Tongan polling station Singdagi, Ezen Kayasu Laktuna, Saruyaki. Nupi Sina Nagan Malaina Am Oriba breast cancer dagi Ngakthulasi Haina Pauzil Puba Miam Rally Amangasi Manipuri Governor Nazma Heptulana Lamthakre. Prevent, detect, early and cure cancer Haiba Timda Breast Cancer Foundation India gi Kunma Thoilak Suba National Conference Kamari Lenena Rally Asi Pangtopani Rotary Club of Imphal sponsorship Makada Manipur Oncology Society in Sindana Pangtokiba Rally Asi Kangla Western Gate Hauraga Palace Compound Laiba City Convention Center Tamil Satki Lunena Breast Cancer Gimatang the Interaction Program Masu City Convention Center Giholda Pangtoki Nasigo related Sir Yakiba Surgery Department Zenimski Associate Professor Dr. N. Jitendrana Lamdamasagi Nupi Singda Nagar Malaina Singi Marakta Breast
cancer na nabagi sang wangkhalakli mangna makha tarduna laina asi ngallingaida khangdo horagadi layang mangame cancer makhalasi karamna khangdokani diagnosis amasung treatment karamna sathakani haibagi matangda miyamgi oiba awareness piba oina ngasig rally asi pangthokpani hainasu phongdoki हौजिकी मतमदा नुपी की ब्रेस्ट कैंसर असी असुकी मति हेंगलखरे कमाई तौदना मसिबु थिंगदगे अदुगा करमना डायग्नोसिस तौगनी करमना मसिबु ट्रीटमेंट तौगदगे हारिबा ब्रेस्ट कैंसर असी ट्रीटेबल नौना खंगगदी ngalingaida खंगगदी लाइना असी अखोना क्योर तौबो याबा क्योर तौगदबा तौबो ngamba अदुगुंबा लाइनानी अदुना मसिगी मास अवेयरनेस कैंपेन बिजेबनी मिशन इंद्रधनुष की मरीसुबा फेस की अनिसुबा राउंड हयेंगदगी पांगथोकपा हौगदौरी पनबा याय टीका कापथोक्तना तमथिरबा लाइना तारितगी ngakthoknabagi pandamda गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना इंग्लिश नि तारामरी की दिसेंबर तांग 15 दा मिशन इंद्रधनुष हौगदोखिबनी सयनी फाद्रिबा अंगांग अमदी मिरोनबी ममा सिंग द टीका सि कापथोकपना लाइना तारित हाइबदी डायप्थेरिया वोफिंग कफ टिटानस पोलियोमाइलिटिस ट्यूबरकुलोसिस मिसलेस अमदी हेपेटाइटिस बी दगी ngakthokpa ngamhali मिशन असगी मनुंग सना स्टेट असगी डिस्ट्रिक्ट मरी हाइबदे तमेलोंग सरसामपुर उखरुलमदी सांदेल डिस्ट्रिक्ट ता हयेंगदगी हौरगा निमितारिनि सुपना टीका कापथोपगी कैंपेन सथगदौरी डिस्ट्रिक्ट मरी असिदा पांगथोकदोरेबा कैंपेन असगी मतंगदा पाउमिसिंग उनबमदा थौरम मंगसी फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट पांगथोखरे थौरमदा सर याकी बस्ता नोडल ऑफिसर इम्यूनाइजेशन डॉक्टर टीएस नंदकिशोरना डॉक्टर अमदी स्टाफ सिंग अवार्ड पर लेखिबन मरम ओइरगा मरीसुबा फेस की अहानब राउंड साद मरफुहुमदोइदगी हेना टीका कापंगम खिद्रे मांगना मखा तारदुना सयसिगी फेब्रुवारी तारितगी पांगथोखिबा अहानब राउंड अदुदा डिपार्टमेंट असिना सेशन साबरी यांखैदा कैंपेन पांगथोनबा प्लान तौखि अदुबो सेशन 4humdra मरिदगी हेना पांगथोपंगम खिदे पुन सही अनि सुद्रिबा अंगांग लिसिंग अहुमगा चाम हुमद्रा मंगागी मनुंगदा अंगांग लिसिंग अनि समंगा मफ्त्रा हुमदोइ लोनेना मिरोन बिलिसिंग अमगा चानी हुमद्रागी मनुंगदा सामरी मफ्त्रा मरि खक्तमक टीका कापथोपंगमखि हयेंगदगी पांगथोप हौगदोरेबा कैंपेन असिदगी हेना टीका कापथोक्तुना तमथिरबा लाइना तारेट असिदगी ngapthopangam पुनः होनमिनसी हाइनसु अपील तौकी इम्यूनाइजेशन सिदी अखोई फैमिली वेलफेयर मथंदगी सुनती हेल्थ डिपार्टमेंट की मथंद सुनती अदगी मिशन डायरेक्टर की स्टाफ में हम लरी मिशन स्टाफ मोदी सुनती मोई में आजु पुल्लगा तौदीनी अदुगी सु मतकता आईसीडीएस की अंगनवाड़ी सेंटर अंगनवाड़ी वर्कर में हम सिंह मोई यावदबी यादे ngasai सरजादब हाइबे स्कूल की वजह सिंह यावदबी यादी अदमाय तौदना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यावदबी यादी ngasai को वैक्सीन एंड पोल चेंसी टेंपरेचर मेंटेन तौदन इलेक्ट्रिसिटी पीदोइसे मोई मथौनी मोई यावदबी यादी मिपुंग खुदमक लुना नाना लैनबा स्वच्छ भारत मिशन की मरिनना स्वच्छ पखावादा हाइना मिंगथोनबा वर्कशॉप मगवांखै योंगला लेरता लेबा सोंग ड्रामा डिवीजन हॉल पांगथोखरे इंडिया गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कम्युनिटी फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन यूनिट इम्फाल डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर सिंधना पांगथोखिबनी थौरम अदुदा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर एल नबकिशो आईएएस ना हाइकिबदा मिपुंग खुदिमकना मतम पुमदा लु नाना लैबा हाइबसे तंगाई फदे इम्फाल सिटी अमदी ख्वाइरमन कैथेल के अकोइबदा मोलिबासी निंगथिना सिंगमा मथौ ताई कैथेल फमलिबा सिंगदा अवेयरनेस निंगथिना पीदुना लुना नाना लैनबा होनबा मथौ ताई हाइकी कोई जाति सिद्धा नाम ले जबनी नमको कोई जगह जगह दा मोट बा कनु मैं मामा कोई या संजम ना है कनु तो बसिदा बाजार में के हां तक स्वास्थ्य मिशन तो बता ले मुक्तक जुबा अवेयरनेस प्रोग्राम है का सुबा फंक्शन सी कोई बाजार में ईमेल कैसे नंग दरे सीधा प्रोग्राम से सिद्धि लगदी इतन मोइदा अवेयरनेस भी का सीधा कोई माइंड से कितन चेंज थोड़ा काम सीधा कितन संथल लगा ना कोई रहेना जो तो मुझदा हेल्थ मिनिस्ट्री ना जेनिम्स हॉस्पिटल दा नौन सब्जेक्ट मंगा द एमडी अमदी एमएस तंबा याबगी खुदोंग साब पिरकले सब्जेक्ट मंगा सिगी मनुंगदा एमडी की ओइना कम्युनिटी मेडिसिन जनरल मेडिसिन अमदी एनेस्थेसिया नि अमसुंग एमएस की ओइना जनरल सर्जरी अमसुंग ऑपरेशन एंड गाइनी ओइरे ngasi जेनिम्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक त पांगथोखिबा पाउमिसिंग उनबमदा इंस्टीट्यूट असि डायरेक्टर प्रोफेसर लाइस्ट्रम देवेना हाई हेल्थ मिनिस्ट्री ना नौना अयाब पिरलबा सब्जेक्ट मंगा असि थारगा हॉस्पिटल असि पुन सब्जेक्ट तारानिथोइदा एमएस अमदी एमडी तंबगी खुदोंग चाब लैरि हाइकी मांगना मखा तारदुना नौना अयाब पिरलबा सब्जेक्ट मंगा असि पुन सिट तारामापन असि मतंगदा सट गवर्नमेंट का तानरगा अथवा मतमदा थबक ओइना पाइखनब होनरगनी नाकलमरोमदा था असि तांग अमदा रिजल्ट हाइदोखिबा मानव यूनिवर्सिटी ना लौबा एमबी
MBBS second professional exam da institute asidagi mahiroi Mayanglambam Susmitana ahanba rank ta lakpada Professor Devena nungaiba phongdoki amadi Jenims ki akoiba amadi campus manungda patient party amadi miyamna phata haudi mafam sana langthokpina basu appeal tauki Jenims ta koi layang ba lakpiriba patient party sing asina ekoi karigum tamda thongnauda ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯒꯨꯝ ꯆꯅꯥꯏ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯊꯤꯟꯅ ꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯂꯪꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒ ꯄꯨꯜꯂꯦꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯖꯒꯦꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡ ꯇꯦꯛꯅꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤ National Bank of Agriculture and Rural Development NABARD Manipur Regional Office Imphal Sinduna State Credit Seminar Manipurgi Governor Nazma Haptullah na athobi mithulen oiduna ngasi Rajbhavan na pangthokre loinana Manipurgi State Focus Paper lisuni tarani pan phongkre State asigi laumi singi sel mitlon hena fagatnaba case crop puthoknaba honabada mieng sangma matam oire Reserve Bank of India amadi NABARD na su hiramasida mieng mateng pangbiu haina Governor Dr. Nazma Haptullah na appeal tawkre ngasigi seminar aduga mari lenana Dr. Nazma Haptullah na hai State asigi mapungoiba saruk oiriba chingamadi tamgi maphamda law singubagi thabak tawriba laumi singi senthok hengatnaba honabada honahanba haiba sina maruoiba thaudang oisi Tamgi mafam singda chiang hawai amadi manama sing tharabasu singi mafam singda horticulture amadi floriculture ga lamda miyeng sangduna laumi singi setmilon faganaba honaba matam oire masita sunatana state asigi law singobagi pothok sing thamnaba cold storage lainaba honaba laumi singbo training piba state asida phangliba tanglaba lay kaya mapalamda yonaba honabagi tangai fadaba lay hainasu Governor Dr. Nazma Haptullah na phongdoki ngasige thoromaduga mari lenana khwaidagi phaba self help group joint liability group farmers club amadi bank Manipur governor na certificate amadi memento piduna ikai khona masutki Manipur area and the northeast has a different varieties of flowers, especially the orchids. Why should we import orchids? In fact, I would feel that you should be able to export our flowers. I feel we will have to invest the money in training people also, because to run these farms, both agricultural farms or horticulture, floriculture, we have to train our people. So I think you will have to apply your mind for training purposes also. And cold storage is also very necessary that we should for preserving our vegetables. Lalobusu manba security personnel gi musing su manba khulai madik sana paiba kangbu amana nomai utuna ki khanglamba gi mayukta ngasi andro assembly constituency ki manung sana laiba tumukhong kaithel da miyamna wakan fam kre thodu singarang no midang gi pung tara makhai ta ba dwaida tumukhong da thoki bani hairi khulai paiba singaduna tongduna lakpa tata truck number MN031025 amangasi ayu anganbada pasak khangdaba kambuna tumukhong amadi moirang puril ani gi marak mai thaduna mang tagan kre tumukhong women's welfare association gi secretary Singham Ibemalna Impact News ta phongdor pada mausagum ngarang tumukhong gi mera paibe singna phamduna leiringaida tata gari ama yangna thauduna laki kanano karinu haiba khangnaba khamduna hanglubada tata adra tonglakpa khulai paiba sing aduna nomai utuna amadi mera paibe singda nungna thaduna ki hallamnaba matungda mafamadu thadoktuna sakhi moirang purida leiba BSF ta pau piduna thibada khulai paiba sing adu thiba phangkhide kanglup masing suna taba mafamda khulai paiba singna sathakiba thong adu yaningde marinaba authority na miyeng sangbiduna loinana makoibu phaduna serak piu haina ibemalna phongdorki asigumba pikraba khungang asida mafam barang khangdana khulai paiba sasenaba sephai saba makoina aikhoise kayam kuina otna gidorino akhoi bu kayam kuina mi paina hange dorino mari leinaba singna akhoi bu yengchen biu akhoi bu security pi biu yam kina mi paina leijabani asibu amutang di miyeng changbiu army makti oiramgoni habi thajate mayang manba ama ani yawi aduga maitai ron sengna ngangba amasu yawi aduga mokhoi chapchaba simakni habidi khangma ngamdre morang pe su moina khamamdabji tanabadagi mokhoi khara hentoga morang pe khun khara hentoga awang lakai khara hentoga mokhoi si gari da tanarakpadagi mokhoi moina khambasida amuk mokhoi ju kalakak tawraga kumaga moida
काव थिनबगुम खा तौरमगा मखोइसे अमहन थौगिबनि हाय Manipur के asphalt auto fe encounter की वायल अथुबा द सथदुना मरालेब सिंगदंदी पियो हाइब खोलाव लाउदुना कंगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन थौबाल डिस्ट्रिक्ट यूनिट सिंदुना थौबाल द मयूर सिंगना ह्यूमन सेन सेमदन प्रोटेस्ट तौख्रे थौबाल हौखा अमदी थौबाल ओक्रम फावबदा नेशनल हाईवे परिंगदा सथकिबा ह्यूमन सेन प्रोटेस्ट अदुदा मसिंग यामलबा लमदम अदोगी मयूर सिंगना अखोई शांति पामी असुमा वायल पामी हाइबन सिंगबा खोलाव कयासु लाउकी United Koki Liberation Front UKLF Joint Monitoring Group की Chairman Jacob Thadawna Center अमसुंग मणिपुर लेंगाका नाकल अहुमगी Suspension of Operation Su तौनरिबा लालुब असिगी लुसिंग बसिंग युम युमदा मणिपुर पुलिस कमांडो सिंगना संगदुना किहन खंगनरंबा थौदोपो हक्सिन लवी हाइना फोंदोरकले सांदेल की मफम अमदा पाउमी सिंग उनबदा जेकोब न मखा तारदुना ngarang कमांडो सिंगना लालुब असिगी युमदा लैब नुपी अंगांग सिंगदा फोटोन सिंगबा कापतुना अकी अखंग नंगलम किबने कमांडो की थौंग अदु सांदेल की मियामना यादबा मियोय अमन इंसिंदुना लालुफ असिबु मिंगसत थीननबा होनरकपनी UKLF ना सुगी सना कांगलोन ngaktuna satli asinguma thong asi marinaba authority na athuba matamda yengsmiu haina su phongdoraki ngarang tang manga gi pung ahum mari dwaida commando kangbu na UKLF ki leader gi yum makhai chalaga photo number aduga nupi angang photo lo bisi UKLF na condemn tawi ngasi phau da UKLF na ground rule violate to leitri haina ai haini concerned authority election commission of India amadi chief election officer na masigi thodoksi yaragadi control to biu मोरे की मनुंग सनबा होलन फाइ खुलम सुंगम खैगी हुमद्रा तरक सुबा पिलर की मनाक तलैबा खुल सिंगी खुंजा कया खुल थादोकपगी फिबम द लैख्रे हुमद्रा तरक सुबा पिलर की मनाक तलैबा होलन फाइ दगी म्यांमार की लानमी सिंगना उ खाइनबगी मेसिन नंफुदा पुरक फुखरबा मतुंग नंगारांग सु नोमै कापसिलकपदगी खुंजा मयाममा मी पाइनदुन लैरे होलन फाइ द फंगबा होलन फाइ दगी फमा पावगी मतुंगिना थास की तांग मरिदा म्यांमारदगी लानमी कुंथ्रा रोमना ngamkhai lansilaktuna u khainabagi mesin puki ngarang su ayuk pung 13 taba matam adwaida Myanmar gi lanmi singna nomai maru kaya kapki nomai kapagi thodok adudagi khunja singna mi paibadagi 13 suba sam rifles amasung more police ta pau pibadagi laklamki makhoina Myanmar gi lanmi singna nampu da puki ba polam sing athuba matamda pina ba tawgi hairamlaga satki aduba hauzik phawi oinadi maikhaine gi marakta wari sanabagi pau phangdri अकोई असम राइफल कोवे कौरगे मोई गाड़ी नि दल आए एक दल लगे अदुम एक द अमुक हानथोकरे मोई बाउंड्री इशू से औरिन फाइमक नदबनिना आई चिन नाउ मयाम सेना बॉर्डर इशू से मणिपुर की लम नदरगा इंडिया की लम कनबा ओइना एकोई हावलिन फाइ खकना कयामुक कल सुंगम मोई कदो एकोई अपुन बना मसी बाउंड्री से ngak tareti हावलिन फाइ खकना ngak दरसु मम्मी तारवाई एकोई ना अबाब तानी 26 sector Assam Rifles की तरह सुबह Assam Rifles सिंधुना हाउकिबा मार्च मरीद मोरेगी सवांग 5 विलेज दा veterinary health camp ama pangthokri haina Assam Rifles की PRO na chirolama khanglakli nakalamoromda 9 sector Assam Rifles की nipumanga suba Assam Rifles na su Imphal East की takhelda medical camp ama haukiba march manga da pangthokri hairakli camp adu Assam Rifles की OP Sadbhavana program Makada Pangtoki Banyamasung Punna Lamdam Adongi Mioi Sani Kuntaretna Satyaki Haina Sirlasina Maka Tarakli Nupi Amagi Ming the Facebook account Hanglaga Natai Sadaba comment Amadi Nupi the Giming the photo Takat Padesiana Banupa Ama Ngarang Cybercrime Unit Imphal West Nafare Parabanupa Adudi Susampurgi Zelenfai Bilestagi Paukai Haukip Say Kunmari Apokpa Laikhidraba Kai Haukip Nihairi Haukiba February Kulumdoida Imphal Police Station ki OC da Nupi the Namahaki Maming da Facebook da Fe account Amaga Hanglaga Natai Sadaba Kamenamadi Marking Ming the photo Tagalagli Haina complaint report Toropadagi OC IPS na Cybercrime Unit Imphal West Sinaduna case Asiki Matang da Tijilan Kibani Hairi Cybercrime Unit na Fongdorapada Shenari Banupas in Hairiba Fe account Facebook account adu idea number amadagi hanglaga natai sadaba comment thagatpani hairi cybercrime unit na mahakpu yumdagi phagi bani lonena mangondagi sim card kalonena mobile handset amasu phagatpa ngamki bagalonena OC Imphal IPS ta
सिनखिबने हाइरी थांगबन सिनाम लेकाइदगी इरोम लंदन कौबन मियोई अमबु मसक खांगदब मियोई अहुमना मयुमदगी फादन पूरगा फुरमगी मायोक्ता लेकाई असकी इमाइबेल सिंगना नाहारोलै सेम क्लब की कैंपसता वाकनिफम सदकरे मसक खांगदब मियोई अहुम अदुना जिप्सी तोंगदुना लाक्लगा इरोम लंदन बु मसागी मयुमदगी फादन पुखिबनी मसिन ममाई खुमजिंदुना लाप मियोई अहुम अदुना लंदन बु ममित खुमजिंदुना मफम अमद पूरगा मरम सादब वहंग पाउंग कया सथदुना फुबा हौरकी हाइरे मफम अदुदा लेरम मियोई सिंग अदु कैमोफ्लेक्स की यूनिफॉर्म सेट पमियोई यावी हाइरी तुंगदा सेकमाय अमसुंग खुरखुलगी लोना मफम अमदा लंदन बु थादोलंकिबनी इरोम लंदन हौजे हौजिक नुपी थीदना मसा अमदी लेरब मियोइनी महाक फाब लाप मतम अदुदा लंदन की लोइनबी पिया खक्त लैबना मियोई अहुम अदुगी मखुत्तगी नांथोकप ngamkibani नांथोकप ngamkidabani victim ओरिबा इरोम लंदन इंपैक्ट न्यूज़ ता फोंदोरपदा इलेक्शन गमारी लेना महाकना पामजब कैंडिडेट की दमक सियन सोंगदुना होनखिब नतना महाका यंगथिनब कनागो ममियोई अमत लैते महाकी मराल करिनो करी मरम के दम फोरम लिबन अमसुंग कनाना तौरिबन हाइबदु मियामद सेंगथोकपिरो हाइना लंदनना फोंदोरखी मोय फारी मरम दो कइनो आई साइसु लेरे आई महोय ममांग दा सेंग हाइगे आई ममांग दा मोइन उपाय लेक्तन ममांग दा इस मायना नहारों के मरम दा खस्तेना गिबा अम लै कुइरे अदु सही मरी मा सोरे आइगोंदा अदुम बै प्रॉब्लम अमत लंग सिबु लै लाखिबा लैते अदो मोइन माथोम खंगदन समायना बोट के आई होय बोट चेमन पामने अदु समायना माथोम खंगदन मोइन आइबु हात केन फुथोक ngasi हालांगनी मयाम न पाउ बिबिदन खोतन आमदा तौतदा आई सिरमनी आई सिरमगदी कनाना आई कनबिदन आई इसा कना योपिदनो मरम चादन मोइन समायना आर्मी सिंगना थितन तौरे भय कना तोइनो आई एरेंदो मसामक तुस ताइना रोय मोइन थितन तौबरे आई हातोके तौबरेजे कनानो याम थुना सिंगदोकपिरो मालेम की अनिसब लंजाउद मणिपुर की मपाउ खुल लेखिद्रब जापानीस लानमी सिंगदा इकाई खुनब उत्पगी थरम पांगथोखरे थरम मदुदा मपाउ खुल की निंगोल अमना सेमजब इशै अमा खुल अदुगी मियोई सिंगना सक्तुना इकाई खुनब उत्खिबगलुना जापानीस सिंगदा इशै अदुबु मखोइगी लोन हंदोक्तुना अमुक सखी CPI की सकना लुसिंग ओरंबा फैरोजम परिजात लेखिदबगी अनिरक सुब कोमोन ngasi फैरोजम परिजात मेमोरियल ट्रस्ट न सिंदुना इरावर पार्क सलौदा पांगथोखरे हाइना सेरलम खंगलकली ngasi के थरमदुदा लमदम असगी मकोक थोंग लुसिंग कया गलुना लमलाई कंस्टिट्युएंसी की मिय कया सुसक याकी हाइना सेरलसिना मखा तारकली लमदम असगी सिंड्रेल होम कयादा सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंगना लेप लेतन अंगम मतिंग पिनरकली यावसंग कुमैन लापगलुना तेरा सिंड्रेल होमदा लैब काना लेजिद्रब अंगांग सिंगदा असाथक अमसुंग फिरोल सिंगबा यंथोपकी थोरम पांगथोखरे इरोई सेंबा ममांग लेकाइदगी पोसमम देवेनी मसानुपी दीपाश्रीना लेखिदब सही निपान फारपगी कोमोनगा मरी लेना अंगब खोदोल पोत तमलंकिबनी हौगिब सही कयासिदा दीपाश्रीना लेखिदबगा मरी लेना पोसमम देवेना लमदम असिगे तोंगान तोंगान सिंड्रेल होम सिंगदा अंगब मतिंग पांगदुना लाक्ली हाइरी इबदौ पाखंग बालिकलम कनबलोप आसाम की जिरीबोन बामो लेकाइदा लैबा ब्रांच की अनिसब कॉमन थरम लाइब मार्च 12 माइजिंग नमिता पांगथोलगनी थरम असिगी दमक इपालिकल की चेयरमैन ओक्रम लेसेमना लुसिंगदुना मिय अहुमना साब कांगबु अमा आसाम की दमक हयेंग खोंसालगनी हाइना इपालिकल न थादोरपा चेलमना खंगलकली हाउजी ngasi नोमगी बसानबगी पाव MCL Luang Pokpa T20 Cricket Trophy da thau thamui banamadi TCMDC thongjuani mai pakre Manipur Cricket Association asinduna ngasi Luang samam da leiba Luang Pokpa Cricket Stadium da sanaki ba tournament asigi kunithoi suba league match amada tos ngamdana batting hana sanaki ba UCC Uripokna match asigi apiba obak kun yaudana over taramapan ga ball amada wicket taramak turaga supnagi run humdra tare khak lauki match asigi ani suba inning da batting sanaki ba thau thamui banna over tarama thoi de wicket ani khak turaga mai pap ki run marifuadu lauki match asigi da thau thamui ban all rounder Sunil na man of the match takre sathari ba trophy asigi ngasi sanaki ba kulumdoi suba lektana tos ngam ki ba PSC thamui banna match asigi apiba obak kun da
wicket taramak turaga run humdra matoi lauki match asigi ani suba inning sanakiba TCM DC thongjuna over tara wicket taruk turaga mai papu ran humdran thui adu lauduna match asi wicket marida mai pak pangamki match asi da TCM DC thongjugi bowler sanatona wicket ahum lauduna man of the match taki satariba tournament asigi hayang sanagadaba ahan malikta youth welfare club pasway masung model club singamakhaga ani suba liktana nauria pakhang lakpai sporting association kha imphal masung young welfare club langthawal anina lamba tongdaragani Taramari Suba Manipur Veteran Cricket Tournament Young Welfare Club Langthawal Mai Pakre Tournament of Singing Asi Sanaki Batari Suba Lik Mets Amada Tos Ngamkiba Young Welfare Club Langthawalna Mets ki apiba over Kuntrada Wicket Taruk Turaga Run Shama Muftramanga Labugamki Inning Asida Kumar Jin Run Muftramapan Aduga Amuama Sung Gozendro Run Kunmaria Masunguran Kunipan Lauki Mets Asikani Suba Inning Sanakiba Dynamic Sporting Union Kwakatilna apiba over Kuntrada Wicket Mapan Turaga Run Shama Gatarani Pankak Lauduna Mets Asi Run Humudra Tareta Mighty Bangamki Match asida Young Welfare Club Langthawal gi batsman Kumar Jitna man of the match taki Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Oriental College amasung Model Higher Secondary School gi sanabungda team tarana sar yariba tournament asigi hayang sanagadabani pansubal lig match amada Cyclone Thangmibanamadi Cookie Sporting Club Lambulen anina lamba tongdaragani Haukiba Mars Maria Masumangada Kerala gi Trivandam the Pangthokiba Junior Mr. India contest Manipur gi Sandaroi Maradona Khetrimayumna KG Manipur gi category da first position phangduna overall champion oirakibagalina Manipur gi team na runasa phanglakle Hauze aroibada maruba paamana pizari United Naga Council na hauze sathari ba economic blockade asi lona yadaba thabakni haina Manipur High Court na right akre Taramat Suba Manipur Assembly Mikhal gi ani suba tangka ki board ko magi matam na sinang telefon ahom dalo sukre Amasung Governor Nazma Haptula na lamtha duna breast cancer dagi ngakol si haina pauzil kuba miyam gi rally masakre Hauzi matang swaida bulletin solution jare Manipur masum malim ge tongan tawar mafam sing da thokliba I pau sing gi damakta impact news po meng ta da lebiyo